Kada netko s osjetljivošću na gluten konzumira gluten, mogu se javiti simptomi poput nadutosti, proljeva, bolova u trbuhu, umora, osipa pa čak i glavobolje. Kako bi bili sigurniji da imate problema sa glutenom, pripremili smo vam top 10 simptoma. Ako želite više takvih brzinskih tutoriala ili savjeta, pretplatite se na naš kanal i podržite naš rad. A sada krećemo! Pod brojem 1 je celijakija. Gluten može izazvati autoimunu bolest poznatu kao celijakija, koja uzrokuje oštećenje tankog crijeva i otežava apsorpciju hranjivih tvari. Osjetljivost na gluten. Neki ljudi ne moraju imati celijakiju, ali mogu imati osjetljivost na gluten koja uzrokuje slične simptome kao i celijakija. Pod rednim brojem 3 je nadutost. Mnogi ljudi koji jedu hranu koja sadrži gluten osjećaju nadutost i nelagodu u trbuhu. Pod rednim brojem 4 imamo poremećaj probave. Isto tako gluten može uzrokovati razne poremećaje probave kao što su zatvor, proljev, pa čak i bolove u trbuhu. Pod rednim brojem 5 su upalne bolesti crijeva. Ljudi s upalnim bolestima crijeva poput Kronove bolesti ili ulceroznog kolitisa mogu biti osjetljivi na gluten. Iduće što nam slijedi i što smo naveli na početku su glavobolje. Neki ljudi osjetljivi na gluten mogu osjetiti glavobolje kada ga konzumiraju, tako da pripazite i na to. Slijede nam problemi sa kožom. Mogu se javljati razni problemi sa kožom poput osipa, svrbeža, akni, crvenila, ekcema itd. Neki si ne mogu to ni zamisliti, ali javljaju se čak i problemi sa zubima. Gluten može uzrokovati probleme sa zubima, uključujući karijes, pa i gubitak cakline. Iduće nam je niska razina energije. Kad govorimo o niskoj razini energije povezanoj s glutenom, obično se misli na stanje koje se ponekad naziva glutenska letargija. To je relativno nova kategorija poremećaja koja se odnosi na ljude koji ne ispunjavaju kriterije za dijagnozu celijakije i glutenske osjetljivosti, ali ipak osjećaju simptome poput umora, slabe koncentracije, sniženog raspoloženja i tako. I zadnje u što spada sve zajedno, a to je povećan rizik od drugih autoimunih bolesti. Osobe s celijakijom i osjetljivošću na gluten imaju povećan rizik od razvoja drugih autoimunih bolesti kao što su dijabetes tipa 1 ili Hashimotoov tireoiditis. Kako vam se sviđa top 10 simptoma po kojima prepoznajete da vam smeta gluten? Molimo, lajkajte nas, naš video i zapratite naš kanal. Ako imate ideju po čemu bi još prepoznali osjetljivost, napišite to u komentarima. Lijep pozdrav od ekipe Najtop 10.